Sve što se nacrta ima neki smisao i tu ne postoji nikakva slučajnost. Crteži od nastanka čoveka do današnjih dana najčistiji vid izražavanja, to je ispovest i ogledalo duše. Ivana Milovanović na svojim crtežima upravo prikazuje to što okupira njenu dušu, rekao je otvarajući izložbu u Pazovačkoj galeriji akademski slikar Marijan Karavla, a njene crteže prate i stihovi. Ja u stvari nisam sigurna da li prvo nastanu stihovi ili crteži, nekad se to prvo napišem pa nacrtam, nekad napišem pa nacrtam, nisam sigurna, ali postoje i stihovi koji nisu ovde izloženi, to je, moram priznati, zbog moje malo lošije organizacije, bili bi. Ivana Milovanović, diplomirani slikar, ikonopisac, diplomirala je i glumu, što je prvenstveno njeno zanimanje. Živim od glume, od ovoga se malo teže živi, tako da gluma mi je izvor prihoda, to mi je profesija. I ovo mi je profesija, ali kada su prihodi u pitanju, gluma je tu ipak prioritet, odnosno više mi para donosim. Crteži Ivane Milovanović su uglavnom malog formata, a na njima kombinuje i eksperimentiše ne samo formom, motivom, nego i koloritom, u nekim slučajevima i kolažom.